Hi guys, maayong buntag ninyong tanan di ay guys. Karon di ay kay padung ta sa Cebu City kay naatay tambungan nga meeting. Unya kining dapita murag naa pa ni dapit sa Minglanilla guys. So kuyog ta karon kay aron akong ipakita ninyo ug unsay hitsura na sa Cebu. Dili tanang part sa Cebu guys ha, pipila lang ka part sa Cebu ba. Kutob lang sa tuang maagian guys. Nakahuna-huna ko guys nga ako gining i-video kay talagsara ka ita mo anhi sa Cebu City ba, murag maabtan patag mga pulo ka tuig usa ta kabalik og Cebu City kay wala bayay ingon ani sa tuang probinsya nga lagpad kay karsada, daghan kay mga sakyanan. So mao na siya guys nga ako gining i-video aron inyo hapong makit-an. Ilabi na aning unahan guys nga muliko na ta aning gitawag nila og SRP or kaning gitawag nila South Road Project man sir to'y tawag ana guys, basta SRP na siya. So mao ni siya ang kuan kanang medyo dako-dako nga agianan padung po dito sa syudad, unya wala dinhi mangagi kanang mga bus ingon kay dito ra manggud na sila gialaw sa main highway nga moagi guys. Basta ingon aron ganing orasa guys moagi ta dinhi dili gid kay siya heavy ang traffic, makalusot-lusot tagtaman kay tanawan ninyo ang daan o pipilara ang nangagi ba. Ang oras manggod nato karon kay alas 10 na sa buntag. So ang mga trabahante, mga estudyante tuan na sa ilahang mga gipangtrabahoan o giispilahan karon. So mao na nga dili kaayo traffic dinhi. Muhapit di ay ta aning gasoline station guys kay mangihi sa ta kadali. So kani nga gasoline station kay mao gyud ni ang amo ang hapitanan ba kay nindot kayo ang CR ani kay limpyo gyud kaayo. So karon guys, humana man tagpangihi, padayon na punta sa tuang biyahe. So kung inyohang mabantayan, dapli na gyud kay ni dinhi og dagat o nya. Layo-layo pud baya ning SRP guys padung dito sa Cebu City. So dinhing dapita makalabay tag mga kuan klase-klase nga mga structure ba sa isig kakilid kay naa dinhi dapit na ay kundo, naa sa dinhi mall nga katugan ning gitawag nila og New Star gani guys nga mall nga na diha na maligya nga mga branded gani nga mga butang kanang mga Guess, mga Louis Vuitton, mga Gucci or unsa pa din ha nga mga branded. So mao na giingon mall kuno na siya sa mga dato. Pero pwede ra gud ta mo sulod ana guys kay di man pud sila mang x-ray diha mahibaw-ag dato baka kabus baka nga ni sulod diha, dili man pwede ra manggud ta diha mag window shopping ba, tanaw-tanaw lang ba. So dili man na sila mangkuan manghold og dili ganita kwartahan, dili na lang gyud pasudlon. So pwede ra gyud kaayo ta. So kini nga mall ang ako ang giingon guys nga katong New Star ba, New Star Mall. So naa diha ang mga branded nga mga panaliton. Kita mo guys anang naitunggoy-tunggoy na guys, maunay gitawag og SM Seaside. Kana siya nga tunggoy-tunggoy guys kay kuan kuno na siya kundo kuno na nga naa diha sumpay sa tunga-tunga ba aning SM Seaside.
So mao ni siya ang SM Seaside. Dinhi di pong dapita guys, ato nang malantawan ang CCLEX kaning bridge ba nga nag-connect sa Cebu City ngadto sa Cordova nga Cebu. So naa dinhi anita sa ilaw mo agi. So diha ang padung sa Cordova kana siya nga CCLEX. So mao na siya guys nakasulay may ana og agi unya ang toll fee ana kay 100 pesos man siguro to guys ang bayad nato. Musulod ka dito bayad ka og padung na pud kagawas padung uli Cebu City bayad na pud ta. So kung nagdali mo nga padung sa airport anha pwede diha mo agi kay diretso na gid na siya Cordova. Kay ang Cordova duol naman na sa Lapu-Lapu nga naa na himutang ang airport. Basta gikan lang pud mo sa south, guys. Dinhing dapita mauna ni gyud ang duol sa Cebu na gyud guys. So kana siyang left side padung na siya sa tunnel unya di man ta mo agi og tunnel so naa ta diri agi sa right side. So dinhi pud sa Cebu City guys, naa pud sila ruins. Uy kana naa makitaan ninyo nga structure sa kilid. Ruins na siya guys. Murag naa sa Negros man sir to guys nga ruins. So naa pud ang Cebu guys. Uy. So kani siya duol-duol na ni siya sa Fuente Osmeña inigawas na to ani nga karsada na diha ang dili Fuente Osmeña oy Plaza Independencia. So diha na dapita. So guys, ni gyud ta sa proper sa Cebu City. So ingon ani ka busy ang ilahang daan dili pud kay busy no kay kuan pamanggod karon mga 11 o'clock na ba. So naata sa sentro gyud nag-agi. So dinhi dapita daghan gyud kay nagpasikot-sikot dinhi guys unya. Mulabay ta aning ilahang cathedral. Mauni ang cathedral nga naa sa to ang right side dapit guys. So mauni guys ang ilang cathedral. Ulit niya, ulit niya. Mas tawag naman siya. Kini daing dapita guys kay naa nata sa uptown area kay ang atoa manggong meeting adto man ta sa Capitol Motambong. So ang Capitol kay naa na siya sa uptown area. Nihapit day may og paniudto guys unya ang amo ang gipili kay dire na lang mi sa Greenwich maniudto na aman untay tupad nga Jollibee pero kani manggong Greenwich guys wala ni sa moang probinsya. So mao ni nga dire may nakadesisyon nga ari maniudto kay ang ato ang meeting wa may libre paniudto. Unya alas 2 pa pod ang meeting guys, alas 2 sa hapon. So mao ni ang amo ang gipang order guys. Kaunta guys. A few moments later. Nahuman na di ay taog tambong sa meeting guys unya dinhi mi sa Capitol building. Diha mi sa sulod ni tambong og meeting.
So karon mo pauli na pud mi guys kay layo-layo pa pud baya ang biyahe. Pero muhapit sa mi og Dunkin Donut kay mamalit kaning taga probinsya guys nga moari og syudad mamalit man gyud nagpasalubong unya wala may Dunkin Donut sa probinsya so diri may mamalit og pasalubong. Medyo daghan-daghan ang yung sakyanan guys kay ting-uli na sa trabahante ug mga estudyante. Tanawa ang nilingkuran ni Ate Juna guys o murag naa sa ilahang sala naglingkod. Naghinambit pa. One eternity later. Gas! Imong gibantayan ang balay? Ha? Uy, sirado man lagi diri. Asa de sila? Let's go. Oh.